Ministry TV. I would say for me mobibia trance edeba Mystery TV so na adwumadi na ye debrem ye Mystery of Mysteries na Mystery of Mysteries no ye pese mo hu niema bia ekoso wo sunsun mu ansa na mpo ebia abepie ewo konamani na se ekoso wo sunsun mu a den ya na ejina ho ema ye hu se eye sunsun mu ansa na aba eniso enu nti ende maton safre Bishop wono nso eba na waba be kyerɛkyerɛ yɛn niema nani so ansa na yɛn nyinaa yate yɛ ho ase bra yɛ wɔ fie na yɛtie yɛn no na na brifa di kane de ne de meje brifa me na me be de dwumadi yɛ ho kyerɛ me de amam na ya be de be to nsa frɛ Bishop wada o ma me wo akɔ aba yeja na pomti sɛ ya domboko yo sɛ wo ho yɛ de a na me gire sɛ ne kwan so ara no na asamu a ebe ye neso ni se sebe yabo beye di na so to me bu ho a ya na ye hu emu nsonso na se ni ni so na adwuma ebinimu etimi ede ye na ene no ye pese ye hwe beye no ne fa bia ya na ebinimu so etimi di abropa na so eya na ye hu ebini se ebia na woni obeti no wafa woni no se omeye adwuma ma no ansa na nani beba na ho so no waye adwuma ma no be se mfie eduni akire nani beba na ho so kura na ni nyine no kura abro ba bia na ote nanso na onim se oye saa ne ma no saa de ba we se na betimi aka kakrafa. Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of the Holy Ghost. Ja yeda wase nkukuru bo afo be kan ho wo Yesu Kristo den mu. Amen. Na ye dika me pese me bisa anya bia muji di se be yo no be me gire se bayi o na mo ye hu ntinu bebre wo a ya wo ne nyin ni se yo wa kan so se aturo so se nya wa turo nya wa kan wa ka enti dina bankuto die na bayi wo na bayi so ye se ko hwe abakosem wo Bible mu a right sa no nyankopon ankasa ka kire said thou shall not suffer a witch to live and ma onyankopon ankasa ka kire Moses say mo kodu oman na mehwehwa mamu na mukudu wa obi oyo ayen bayfo no mumma ontrase munsu na bo enkum no onyankopon kasa no kan enti so onyankopon kasa dia na beye ewo ho aneni ewo ho right na ese so onyankopon nim se beye ya de bone a enya de papa nti no se muku se onipa a oyo bayfo na beye ni onipa okuta tumi a eye beye tumi. That's right. On fire the papa biara nti munya na munsiw na bo eno be man so a okuta akom hohom ma oyo befo be ma okuta akom hohom won siw na bo enkum no just my man international kura de bi okuta akom hohom eno bi okuta beye tumi won siw na bo enkum no na ni moja no engu ni tisu yes na chese asem kese simple enti no beye no yewo kali witches yewo yellow witches, white witches, so witches and subconscious and conscious and said yewo a scrupulous power craft hey. And you unscrupulous power craft. Scrupulous and unscrupulous. Very good. Right. Wow. Yeah. A mobi. Wow. Yes. And the wow no. O koji di amao. Won nya ho faso. But o no be nya ho faso. And you unscrupulous and wow. And na won be scrupulous. Minya beye na media ma minya ho faso. And you obenya on faso and then you obey adwuma de ama yo but what you say no me be adwuma koso yo me na makoye beye no de ama yeah se menya ho faso right
Until me, we call it scrupulous. Scrupulous power craft. Say maybe beginning now, na me menya faso. And the unscrupulous, wa me the beginning now. Unya yes, I wouldn't name. I won't name so you obey for. Yes. If you say, my father say, Yahoo faso. And my father in Yahoo faso say, what? Want to mean Cordell? Want to mean Tunko? Want to mean Cosadia? Want to mean Winam? Want to mean no quite? Name only I mean Metro now, bay. Near Metro, no. Near maybe Bayan Amao, Sir Fire, and I would be Bayan. I own Yahoo faso, but mean a Yahoo faso. And those a baby was a baby, you knew papa, you know, just so called deep and son. But you should say, and so called Quasepa, no, Quasepa, deep into the that go down deep into the sea and Wunyama. And the answer you were home, a quite chilly, and you Wunyama, the better. Amen. And you obey your scrupulous and on power craft. And unscrupulous power craft. Wa media dina maunu. Unya faso. Yenam. Say adie. Ko be yeguro. It say wo enije bia papa bia unya faso so adine ekutawo. Woni ye dia ma. Woni ye dia ma. Unya faso no adine ewe moja. Esewo. Ehawo. Na mra ehawo. Na udi ye nyame so ye no me na menya faso. And the obey be ya unya faso. Unya faso, when you find a break, crew the yamu, essay, all you now didn't say no. Now you know who ye juma, now only say, oh, ye juma, no bon humodino, now me faso, now break. Amen. Amen. Inti sabani say ya, yo, na wakojia mami. Me no net yo na wakyerɛ wo sɛ kɔtontɔn me nneɛma ma me nneɛma na me tɔn no me nya mfasoɔ na emu wo na obenya mfasoɔ very good na emu nneɛma no nso no nipa dodoɔ na bɛba bɛtɔ ama mfasoɔ na yɛ kɛse very good bra ayɛ kɛse no nso me nso me nya bibia wo adentia yo sanete what you say until that craft no a craft yes when we talk of craft witchcraft, aeroplane craft, and your school craft, only in Kentai, who say a kunya, who your carpenter, na a craft. Someone, on San Juma, right? What I say, and to me, no, to say, Wakofa, Ubi, Akofa, Ubi, Akotra, Bincheng. Very good, above baby buy. And the buy say, you're bayad yebi, 40 days. We call it Obi already contaminated consciousness food. Because me who in already dead the church, I saw the money in a Fakesi Apro. Fakesi Apro was so room. Now, my friend already what to the all corrupt, and then the all corrupt, and then the all corrupt 40 days. Can what Obi Uncle and no die no who say, or the one who so be a man, Adriani Odino, or Munine Gogomi. Hey. And Yama Basabasa, and over money, and so just some factory near baby. And I feel I'm one so Satamono, not every so a real bobby. And yes, your name one, right? 1 year. And what is a one and until 1 year. After her niche, when I'm never been in Namoyama, there's something goes wrong. Yes. And we are already 30 years, you know. And we are in a some pager. Hey, and till I feel also for me, so far, the government so pedia, I want to try and come say a radiance. What's a bayin or bayin or person proof each other? Yes. Amen. Amen. You too, you say, you boo, you jury. Amen. And till scrupulous power craft, you know. No sister Penny and Chen or try, I brought all your 8 years. Hey, it's all more than 40 years. Or the man, no. This is a store, auto Yama. Pure water, no, near until we know school news are one copper penty. So what you will me and to me and Timian nation. Yes, and you are no man be on one notion. And you know, this sister Penny, what you say. If I say, ultimate Chakra, who name Faso, because Oma Papa, Miana Misho, and the Medobe, a Juma, a Benya, me,
menya ho mfaso asɛm no ente onua wom krom aduane no eye bolga no for the sebi aduane no na odi ahyem kakra na odi ahyem kakra odi ahyem kakra ente ababa no just one fa de ensi ne ti so hey otie pure water o she ifa o she asase so ko obeti so o pipe pure water o ntuo bia nkwa na obeti pure water sa pure water o se nipa na ekasa otie pure water bra spirit ni say ni mo e le frɛ yes otie biscuit chomo adibi obesi ni tisu onya bobaku mienu miensa nasa hey ente otowade no na de so say otowade so otowade na kofuto wani beje yes na wasako ente anopa kopuma enumre na obetowade kra aduane kra mpo onkai so obedidi obetowade sa so osum ntina na je say ni sister na anu aduane nte bia obanu ama no mo a obetowade no mo a o ma na aduane a eyede that's right na uso enyaji so won ne de medra ye de omo no do so na ma akoko na mo boa contaminated consciousness what you say so when ni be aduane na nkasa udi no ente otiemo azu wasako schools of one to property ade to sa adwuma sa kopim tama onyi ni panyin fisua ni sister say okay me pe obema we ama said obema obema man so obema bonsam ana wampre ana obema bi boy bi ko se ninyum ansa na ofri ho enti na say ade ai de enyi na ye be hwe no unim gogomi apotro okoto ochrebin owo oprebre odi free bia no ma ni di sa odon kasa ti sa de ni nam wo ne yam wa one ontumi wu biom ade no so okoto ne da na wodi enum na otiti hey na apotro no so da ho na opunsuo enti on obe ma ne da na apotro so ai de epunsuo enti sperm ni na be da de saturated no nam ho otias wa kon sorry ti e man so won yem ọ̀rọ̀ kẹsà no oti simi ye say obi abribi how bia meye na why dey wọ́n obi hu ni say dey o ti say bibi na moyem yes amen but what you say o hu say bibi ọ̀rọ̀ kẹsà ti na ya say to so na ya say wa ko hospital ayeye wa ko di sifo say wo ma abai duro na onu me say abai na wo kan only spirit, only power which is far above principalities and powers. Ahaba odi ma kwesi kwame ya no mo onyaba odi ma adwoa onuma onyaba. Se bibi dim. If say esunobia nya edi nechi. Ma je what you say. And say for God did not give us the spirit of fear, but of power. We are talking about power. Enti mami efedwe ye be ya de no emu anu fedwe onwa kasa ehun say oni soon so be nikwa onia bibi chaka poto na didn't want the paniyem for several years as I say bebre crofon chain what do one year juma for several years onusondo oye juma otonwale ye mo store obe do ni hunti na no ababa bi buy also ma mi bi farm ya yekobo that drugstore minti crofo be to ade ni sa na mi ye de mesro na so or the wasisa o free horo and a store no confirm yes and my minister friend my minister na pamu no and my friend chiri so be sa be flow then ti ade na the man no e da so ho no o say ono this scrupulous witchcraft power no ama wo o de ba ko ye adwuma wo baby amobi nso amobi ya ho fa so dia o be sa ma waba that's right and wo say baba no so oni kuro onwo da hey wow onye di sa amua na ese wa oyem onyama nyina emua no wo 30-40 years na gogome da so da oyem and I wankasa ubeda onam at the papa be as man think so he becomes so agogome adweme no bedwen owo adweme no dwen what you say o sa opoto na da oyem no esansan wa wodi enum
And every time you are bebrenya sa ulcer. Ulcer. Sa powers. And so on and so on in him. Bebre me crow me yemu crow. Aba baby by me this tremu. Aba then also need food doctor so me try some chance. Catch a doctor and say, this is the prophet Abednego. Now you come to the spiritual. Amen. Amen. Nim fulu na pro ay basa. Yo everybody ka ho ma me koda ene ya de no fan ka ho o ha ne ma me aba na we na o ma prophet le gusu bubo me sa ta ma me ba ni no funu ene me mi aboa ne ma no and abofra wo ma no fa no how many years say be na watch me no ko so that atam na no. Amen. Ndi abofra wo ma no funu na we di 30-40 years ko ware a isa one cancer ya moa o pia manulu no san ne bi manidi ba ku sa we Jimmy side yes everybody that some can share me am ba me ye brana na ma hukuru na me de chiwu na me de amma ne papa na ma me ba ne bi maame na nkasa o de Fredia no mwa okoto owo ne ade na o se be ye fi bia de epadifi yes mbadeti any craft biara any craft bia ye fi bia epadifi efimu no da and this o maame nkasa o eye bra na o de nyedu ama wa Johnson kan wana Johnson kan aka until your destiny has been now we need na ati asori dem. And answer no. They are sorry, say many are called, but few are chosen, few are saved. Yes. They say cancer, ne mama kesa mani cancer. Yes. Unscrupulous. Ne mama ne nya home faso. They ntida ne mama nya home faso. Because ne papa sabo fa oyare ne papa dey in the hospital. Yes. Obeyi sika. Ne papa go so say sika na mama no dey. Onyeska. And to waya must say wakoware awumienu ni mama so nja aware no so njai onja aware so njai and it is adia oye daddy o dey ni manu makwa awon mra no sande mani na obefo ba bia nya uto okoware obefo ba wo papa no your life is at stake. 2 uyire onye papa. 3 nkwada no they have no future. And thus thou shalt not suffer a witch to live. Was see your before Uyiri Yaudia. Ma Yaudia. And the most of our major wario, our major, and Mira major, and mammy. That's right. Conforming by so for being 15 good years of worry. I won't buy and one by so everybody, yeah, that's it. Then echo so. Maame munda mo twa me ko hwade ewade ba bekyere mo ade bi wo da hwa no hu se obi etwamu wo twamu a obehwe a wo maame na da ababa ne maame na da o ne nkunu ntem adichin wo ba so be na mo hu me hu me maame na me hu se ba asen so no be jira dan ni mu anaju no am so we onye boni o. Your wife is not a barren, but your wife mother-in-law have changed. That's right. Have changed because adibi no odama oyere. And oyere di no. And adisa adino sorry a oyere koma mame. Koma ne mame. Yes. And oyere koma ne mame. Na ne mame abewa oyere mu. Nti adisa one mame wase eneda enya oyere. Well, if you are spiritually where you will never know. Yes. To me who Yamaken. And I won't need power on Yamin for Casasa as someone to attack then you be. Because this is secrecy in a witchcraft camp. What you are saying? And you know, you will not be one mammy, anything warriors. A basic will come both, it's a baby. And ababa ayi maami bi so kofa akwada bi veteran nchen akwada 9 years only 10 years and ogusu 7 no debia maami ni kuru shemu a obetem o se ne hu na ya no obeso maami anya wo na ojira ho no edu so ametro
Come on, and a mumra. I know go friend no kumba. So me ya de e bo na jo na mo friend. Me mo bia be hwade. Na mo da mo ntomo dan no. Yes. E bo na ya. Enti no wo da why is one what is a dan book. And a dan every day baby akoda 9 years oti wo mo nchen no. Ma de die On was soraba. ono wa sorabe. Oba ya odinesa be ni na me kunu ti. Ndina obeye den. So my man da ma abroso. Yo, so many kunu nchen. Say na abofra no eyi ni ba yama. Ne maame no. Papa no yire no. Yes. Abofra no. Wotie? Yeah. Onukuta scrupulous. And all the unscrupulous ama ne maame na otini nchen. That's right. Wotie? Nti abribia be ma ne bede bia ono akoda na. Only akoda neda. Nti akoda ne ba no se maame ne ho. Nti obesu anonsu. Obetete mo ntete mo. Nti no ontume ne nikrunda because na se e akoda ne dia. Enyini. Nti da bia na akoda ne mo nukuta kese no. Nti akoda ne mo nti maame ne sa opia sunsumu no. Papa nbe da ho no so be obi da so ku ni pako. E abofra 9 years otini nchen. Nti no abofra no bom na enjoy. That is scrupulous. What you say? And the mamina unscrupulous. In the mamina some mamina nebre. Mamina nebre. What but you know only the region. Na mamina there. Ebre. And this ana about what you are. About one brand. Na every one there. Any aji. And you be you know. What say the bit. When or the ma ne madam no. Ne madam onko na. No no ya honfaso. And the madam no on to me kuro and the ensia na be dawo ento be dey ni dey wo amen na before 9 years na wodi amane ni onu su tumi edeyem that's the scrupulous and no scrupulous power craft no yen na yekoto niama no ni aye ni akabo mu ni aye ni asoma na babu dua ye wura no be sidi wi a mema wa chomo nsuo biribi a obema obia na trans and then go for the eduane boni a enefin nakoi enefin go for the eduane boni a wonnim ampa and abufa so da wodi man no ni what tell na odi e yes said ya kire no so onye very good enti ye obeyi a wo ya eba mfaso and ye obeyi a wo ya emma mfaso and only the scrupulous and the unscrupulous power craft yes that mean ye okay no da fabiani mu obeni ebian katenko abenkwan enamo ni ade fufu ni ade pepepe omo ni ade ubehu enije brother so o ma ko 1 gram wonkum aduani biara ndo ni ade ma ono na ode wuram abeba wo so a onya ho mfaso da what you say entin ababa bebiri wo ho a wotete nkrofo nchen a wo edwom mush oton ade from anopa kofo enyumire obeye djuma sa nkrofo beto pure water sioni o chomoni o enye nipa na okasa na nwa spirit na etini munu ena eka ntino on toku a obeto because what you say nipa nim ena bible no wonti asenti asofo no tumi nkyere won say onipa ye atiasefo kra ni say bribiti nipa mu nti nipa ye hunamudua okra ena home niemiensa what you say nti okra no ene home ewo nipa bia no yes enti se home ti nipa mu dia ene obetumi kofa home bewura mu ene home no so pewa otumi wura mu ene obi pese omma okro no home a otumi ye kro no home no. But what I say, and I make us a scruples and power craft, craft, yeah. And I the woman so betting me the ako baby. Oh, to me, you would use the co baby. I know to me, comfortable baby. As I the bro. And a baby, almost on Namo. Nankasa and then Nankasa. Meaning, comfortable boy back with no year as a room. Yeah. Oh, yes, I only be done, baby, as Scavia over. Nkrofo bibia obeku sisia ye be hwe ni nana
eyi no the national box box mu woni pass order so ana adena e ma ni wia no e moti a wefu aboje wonyi ana we oni ewura abofra no mu and abofra no owia decision dey yehwe dey moti ankasa wonyi over 200-300 years na eti akoda wenya that time no na 10 years 12 years here I no started bokro no kopum se efe we betwe ade na bi yi ye be yi e wade a mede yi moti ani finimu enne ogun ade konfa o wo sese a and this na be yi so wode ma 100 years metuma yi na finimu okay and ye wo be yi a eboa enne ye wo be yi a emoa right and you say baby e yaduri obi hwe yen obi tie yen yo den na obetimi dia ye nyina so ni aye kan em na hu se bia te bia na obi amani bi na se obi amani bi a obeye den en wetimi afiri mu yo free mu de enye easy se obi free mu na ne obi hu se wo ye ade uton ade kura na wo ye nyina ma wo madam nani so ene ye baako obeye juma uwie a se wa bre kura no sanko sunyama sanko ye se anaju tofo nim sa dia sa obeye juma sa uda ye kakire bi yes mu se odo ye juma ana se obeto atare papa ma obema osika aboa no na wo so wa ye nevertheless so ya na ko debi o ye juma so ohunto uncha atare papa o se pabo papa ebia o de be ma o se nedua ye fine e aboa ejimi e fi na ubehwe be bi nso no na ne a wote ne nchen a wo nya ne ho mfaso no obenyina agya ne ankae so de koye adwuma na ye no so ubehwe oyoba na se oya gbabre wakura nso na obi abawa ayo se yo nja kwan so ye slave yes ya kwa so nja ye entu bebo brand sa oto sa tutu bilibidi wa ware se munye papa o bilibia o ye bia wankasa ade na udi ye ma obi nya ho mfaso o tu mfa ye ma wo ho enya ho mfaso sentini je se wo de wo ni da so se wo ye adwuma yes we ni baba ho so no wo abakwakura wa babre wa no enti tama wo beka se obi fi ho no obi shonyim anaso wo gba fi ho no wo de kwa yare na wo de ko sa ho yare adwuma wo be ye no obe ye adwuma obe gbe sika na so o de be sa ho yare right wa de mu okuru wo bi bia o ye bia because ye yare ma jo what you say na ye kokopa na said they will say one day emwa egu on yem no yo senye se bia obi ba ho a etu ono ho a ya ote se bibi on yem ana very good obo so ho na o yem ka obo ko bebiri ho se ekuru aba ne yem yes emwa na ewe no na ya se o passe mensu se na ya se we ni dwi ye wo si akwan ho enye wo enyama bebiri enye fo ho obete se biribi afa uti se bibi na mu se uti se na kura nante se na de bi nante wo mu uti se bibi firi ha efi usisi mu na ba wachi na afu wa twa wa yase na nam mu enam uti se bibi nam wo ni pedue no mu it's not normal hey unya tisa symptoms se bibi nam wo ni pedue no mpa hu se acquired oracles of the transcendental monsters humbone right and this humbone no ye woni ayede mawa enu de odikori nipa odikori nam what you say odikọ say ade ka makura ehun faso ne nkwa ya obenum na nso ya odi ebeko na nia eye onu no scrupulous do ya kwa yo we enu na enu edosu klase entino onu odum so yo befo oh yes but your before too akọrọ nam onum so your before but the sa unscrupulous and scrupulous power craft no onum so your before and onum sa ade na egu nimu no eye beyebua na beyebua no wo onkọrọ nam ontu onhwe onum hwe just o bana me catch ro na o catch me catch ro de tinja mema ade na dan wadi na wo ankasa wo se benda ne ho adi yes say we have power to do 100 years 10,000 years mema ade na dan wadi nipo de ma onyina mechi no life
Akwara bi bai ose school for the hand ne papa ma me so de chire meja no e na osuma in the school for na we di school no na obo no de ade man na yemo yo me ya de me yima nipa no school ade to nipa no school no se nye se wo de ne e hospital ka me wo ku na frio me yima straight ade to ni ka say me ade ma be yi nipa de ma o ku school obeti so school room member ade atoli school room ampa so it's life oh say and they say we craft you know God is a craftsman yeah say nsa wana de nsa no adwuma ndo nyame ne nsa no adwuma o se moma yembo wembra but onipa de o se moma yembo and the power craft into onipa onwe no anwene na de ato so de ato so and this enemy so between the two this o person how na memory be ato so na ka bo wo be ye at once yes so ya dia wo dia mai okay ma jo wa ti ase fe na we yi ade ne se wo bi se na me di ko see se ne me bi wo bi so a yo onhwe na onti akire na ne na beboa san se ye ya mama hu se sunsun mu ne ma ne ma bi wo ho very good ansa na ba ho na mani sa enti na ye yi ni kakra enti obi a ono address ko akwase se wo kire wo bibi no na kire se bibi wo ho na mo nam se ye sunsun wa hwe ye kura na ye si waso na ye fra wani na wo nam ho just like that say nipa so hu ade na mo de be ma wa dwene esi so say ade we ya eye me no ha na ese me fa no e be fi wa dwene mu na no sana e betimi ama nipa ate ase yo wa una mebi na u fa asase so krofo twem nkwakodo yo na wo say ade no onam atwu sa power craft e just wa kana power craft so say what to bribi yeah ade bi wura bribi akawo abeka akawo pe ebunwa oni podwe ni enti ye otupe etro legba vodu ma no watape to mini wo na atra mini na 90 mini wo o next week e ba no so yo sa pepe enti mi ameka e bi awo eti o na be se boto o na be se ya anwa o de onam na ade na chiro wa crafty eno de ato o na be se anwa so na onam ade du ha na ade owo na ka oh e ka pe na furo wo tu obi sa wo man ewia 12 o'clock 11:30 and we do na for the power no so so I am within 12:10 ba ni kon wo hey me kum straight me ka se me kum na be se me na me kum ni pa so ni wo yes back to senders yes so therefore afra wo ye obi sa ka ho won dani no ye wa dani me dani de ma no what I said, we see ye. And in Pabo, and any nan ebo, ye. Into Pabo and Casano, the spiritual men, or ye Bible. Said the ya permanent the young Bible. Yes, who said the ye, what take away your wood tree. Yes, and a bit me. So be a brutal or say, or how be a none of my baby were brutal Susan, so ever the nephew. Oh, take them no bar for ye. You. Or notice a nymph intina or churches 7 days. Penamema, dear, and Miss Me, come on, no mammy, we go to Kraba, Takorade, market, or one member who couldn't do about all. I feel no mamma what So say, a idea, Yedima, yes. Why, ye, and what the ama. So why, yes, or you know, amen, into your craft. right. Into your craft to be a wow. Ena nia wow. Just say, Bayimuno, ye war the Sawan, you may be a boa. And ye once on you may be so dear. Yes. Until the only Bible say, life and death is given over the man. And to be a spiritual work in there, so for be on your spiritual, we have 5 money, or being friend here, only who be I or Kasaka Bible, Wakofan or Kasa, okay. What I say? I was here for Mystery TV, so and I'm Prophet Abednego, and I mean, no, and yan maybe a winning more. Now, so the yen and said, Neno,
yɛdum pɛmpɛnso bi na sɛ obi pɛsɛ ɔba wɔ naase a akwan bɛn no wɔmfa so wɔkyerɛ akwan ɛne nhoma bɛn yo onyame nhyira right etiefo bompa ma wo na wo mo aba ha so dan onyame nhyira wo aha wo nya ba ha kopɛ enye sɛ wawi o wo na bia wo ba ha bi ba me de me da so bompa no sa en nam che sɛ pa me mbɔ meyɛ amen entino o pɛsɛ wo tɔwa yesu bisa o pɛsɛ wo tɔwa right mo nhwehwɛ awurade akyi kwan mo bɛba insamom mudu insamom aduagire mo fa aduagire ta so bi so owureku Liberty Kingdom and that's all twice the Kingdom of God Ministry and school no wa do be kire normal so number ne de normal so de kan number ne nso eni number mienu na me de mamo 020 859 9576 020 859 9576 na de to so no nso ye 027 897 7215 027 895 7215 o fresh numbers here on sabe kan na mpo se de ene mo kase kura mo be mo television na se no na sa numbers yi nyina egu ho se de be ye be ka wo na emu no ebi ana awie frenti na maboso e de amama se de be ya se niema ye hwehwe ya watimi ehu se bibi haw na wonte wo ho ase wo de akine a ene ebra ense wo mo to ase na wo ba wo behu se wadu baabi na baabi a wadu no nso ayemua e de ama no wabrabɔ nso akonanim enti sabre de ne da bishop ase se wono nso obae no wabekyerɛkyerɛ niema we mu pa adosukwa mi ehu ne ɛwɔ ama apiaba bishop ya da ase amen dia be de bishop ne prophet no me de ne si ha na dasene anase brepamu no ye besan aba ne ye ba niema bi a wo sunsumu a ye nte ase no ye betoa so wayiyi mo no nso adosukɔ e de abre it is abre de ye pagya ne ye pagya no ne ye kyerɛ mo no se ne awotie ye bia no ne ye ma wo no fa ne ye ma wo no totwene na mo ne ya ma wo no tie kyire na wo honto na daache watimi aka so Mystery TV so e na ama me ho atome ye da mu nyina ase. Hallelujah. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Nsawam Adwejiri Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208 599 576 0208 599 576 or 0278 977 215 0278 977 215 or email us at castoplantotechnologies@gmail.com. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, unveiling spiritual hindrances and guiding